atashobora finda arayizamura. Makosa akawa mugani w'abanyarwanda ngo ni agashimwe kabiri. Umupira uvariye kwa Claude ushyira kwa Gilbert Barafinda, exterior arayizamura ariko Kwizera Olivier akora amakosa atababarirwa, atanga ibishyimbo. Uwitwa William Togimel yarahagaze imbere y'izama bwije mbona gutega moto kuko naho ku muhanda haba ibikona kugira ngo nataba kambona. Ihangane ariko buri ari igihe byazashoboka ikipe ya Kagame ntago shoboka imyaka ishize n'ingahise shamwana harimo ikintu wivuga ngo wowe nimbura igikona sinkuzi birakureba ariko ujye umenya ko imitima yacu yashenjaguritse. Yangane marike umunsi mwiza yangane. Ntago nzagaruka kuri stade nisizirangiye. Mu buzima bwanjye ntago nzagaruka kuri stade nisizirangiye. Karike sindi umukobwa mwiza. Sinabona umugabo. Nawe ndabona rero sindamushaka. Abenshi banyanga kuko ngo nisigirangiye bakabona ngo ndi umusazi. Ntago ndi umusazi. Nanje kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Nitwa Nshogoza Benwa. Aka kanya nkuvugisha cyangwa uyu mwanya ndimo ndagusohoza ndashaka kubwira utuntu tumwe n'utundi. Tariki 10 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026 niho derby hano mu Rwanda yakinnye APR FC ndetse na Sport. Stade Amahoro yayuzuye yakubise yuzuye rwose. Ubu aka kanya mu Rwanda uwo wagenda ubaza wese ikipe ya Sport yahinduwe izina. Dore ko ari ifite amazina agiye atandukanye. Sport, Gikundiro, ikipe y'Imana, ikipe y'Abanyarwanda. Ubu tuvugana yahindura izina iri kwitwa 4G. Yiswe 4G bigenze bite? Sport urebye uburyo ki yaje mu kibuga yakaniye abafana bose bishimiye bavuga ko bari butsinde uyu mukino siko byagenze. Sport APR FC yitsinze biyoroheye ibitego 4-1. Biratangaje. Bamwe mu bafana ba Sport bayanze. Bamwe ati ntituzongera kugaruka muri stade twisiza amarangi. Abandi twanze gushaka kubera Sport. Abandi twarashatse abagabo baratwanga kubera Sport. Gikundiro ntikiri Gikundiro ni Cyangiro. Ni koko rya zina bakunda kwanga kuyita Gasenyi ryagarutse. Gasenyi 4G. Ikinamico bihinduka urwenya. Bamwe batoba abadefanseri niba bushombe, abandi ati niba digidigi, bacana irangije. Abandi babitaba Papa Sava. Gusa nanone twibaze ese APR FC yagikoresheje irihe banga kugira ngo irusheho gutsinda Sport ibitego 4. Ejo bundi nubwo guza umukinnyi mwiza ndetse umuzamu bavuga ko umuzamu akomeye Olivier Kwizera ndetse abashana amafaranga menshi. Ubu tuvugana yatsinzwe ibitego 4. Ese Olivier Kwizera arajyana n'umutoza cyangwa 4G yacu yari yaje yakaniye imeze neza ivuga ko iri butsinde APR amatike kayahindura siko byagenze. Aya makosa cyangwa se uko gutsindwa kwa Sport birashinjwa nde?
Ushinzwe umuzamu, umutoza, abakinnyi, ninde urabazwa ibi? Sindivuge cyane kuri APR FC ko akonya mukandagira ikibuga kikasa imitutu yo yabikoze. Yatsinze. Nibyo bya bikenewe yabashe gutsinda. Ndetse iranyagira cyane irayihamya. Bamwe mu bafana bari siporo na marira. Abafana ba APR bari kwishima bavuga ko bayigize umugore. Nibyo numse bavuga. Twakugize umugore imyaka ishize ari 5 tuza n'ubundi tugunye tugutsinde. Dore uko byagenze. Ibitego byose byagiye byinjiramo bisa nk'ibyingena ku makosa ya defenseur ndetse n'amakosa y'abazamu. Birababaje. Imyaka ishize ari myinshi cyane Rayon Sports itaje gutsinda APR. Twahitaze umunsi tariki 10 z'ukwa 2020. Cunga bwije mbona gutega moto kuko na ku muhanda habibikona kugira ngo nataba kambona. Ihangane pe. Ihangane. Nta kundi navuga simbya kuri YouTube channel we yandikiremo Nshogoza Benoit w'igitekerezo inyunganizi urushaho kugenda utubwira uko ibintu wagiye ubibona. Hanyuma kandi uduye comment utubwire nyine uko bimeze hagati y'abakinnyi ba Rayon Sports arabura iki kugira ngo bazarushaho gutsinda APR FC. APR FC namwe mujye mukande share comment mutubwire ndeba nga mwakoresha kugira ngo mubashe gutsinda ibitego 4 mukanya byari ibitego 2 mutsinda 4-1 nirebanga. Reka duhure muri comment nitwa Nshogoza Benoit Mr Monologue. Nkubwira ngo niba utarakanda subscribe no macikana kwako tuba dufite ibiganiro bye bitandukanye, amakuru y'imikino, amakuru y'abahanzi, amakuru y'abastar bagiye batandukanye of course. Hanyuma kandi mba ngufitiye na filimi ndetse n'amakina y'imico comedian mu buryo bugiye butandukanye. Yes, duhurireho.